نهاجي مامۆستا محەممەد علی ئیبراهیمجی باوای کراسەڵاست تەولی ڕووماڵێ بوو ئەندامێ پۆلیتبەریە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بمرەیە مامۆستا محەممەد دەمێتە باش بێ ئیرۆ کۆنگرێ پارتی دیموکراتی کوردستان بەداوی هات پێنج کەس بوونە ئەندامی کومیتە نابەندی نەهکە سیادەک سەرۆک بارزانی سەرۆکێ پارتی دوو جێگەر کاک نجیرمان بەرزانی و کاک مەسرور بەرزانی سەرۆک بەرزانی گوتارە خۆیان ڕۆژە داویە کۆنگردا ئیرۆک و پێشکەش کرد بەریا چەند دەمژمێرەکەی گەلک نامەشیاندن مامۆستا محەممەد ئەو نامە چ بوو نیەک و ڕێاوێ گوتارە ڕەشیانە تەبایە ئالیە سلااف ژوەرە و هەمی تەماشەوان و گوهدارên هێژە و کارماندên ئارکێ ev çend roj bî kongirê çopînên û dengê kongir û rewsm û kar û xebata wî ekser radestî xelkê me dikin. Karekî pîroz e destpêkê em pîrozbahîgî mezin didin serokê hêja, serokê xoşewîst, serok Mesûd Barzanî her wiha her du cîgirî hatî destîşankirin wek û kongirîvana rêzdar Nêvçîrvan Barzanî û rêzdar Mesrûr Barzanî wek û cîgirê serokê Partî Dîmokrat Kurdistan. Bêguman ser dîroka partî û ser axaftinên cenabê serok tiştên gelek giring dane naskirin ser xelkê me û milatê me. Piştrastî da wek û ew namê rêkirin ji xelkê re yek jê danaskirin ev alem û xelkên nehesên Kurda û nehesên partî û kurdatiyê û nehesên rêbaza Barzanî û nehesên proja netewî. Evên xewna da jiyan hîvî û gumanê wa hebûn got ev kongir encamên baş û serkeftî neyîn. Cenabê serok li wa zivirand got ew xewna da bînin bila fatihê li ser rûhê xwe bixwînin. Ewin ê got feşerê da, ewin got ê nikarin ew partiya xweneçemandinê, partiya berdewamiyê, partiya kurdewariyê ser mawayên heftê û şeş sala hemî şoreş û serhildanên Kurdistana Başûr da her wiha şewqa wê xwe dida her sê parçeyên dîtirên Kurdistanê. Em bawerin cenabê serok nama xwe da ekser ev gihand wan hesa dido cenabê serok da naskirin û ev ala û ev proja hay mecdestê Barzaniyê nemir girti û ew şîretê li me kirin wek û Şehîd İdrîs û cenabê serok ji we re dayê naskirin wek û du bira vê hûn vê projeyê berdewam bikin. Aynen îro tarîx xwe nîvejen dike ew kare hata berdewam kirin. Cihê çepk û hîvî û kêfxweşî û dilxweşiya hemî endamên kongir, hemî kesê temaşe kire li televizyona û guhê xwe dayê. Cihê piştrastiyê bû û ev proje wê berdewam be. Evan nehesa divê navên ev proje wê berdewam be. Ya cê hîviyên û umîdên xelkê me. Em xelk hemî pişterast bê ê dilsozê kurdayetiyê û rêbazê û proja netewî. Ya di duwa danaskirin cenabê serok em wek cenabê serok dayê naskirin partî hevbeşî xelkên Kurdistanê tevayî vê tê da hevbeş bin. Çênabe beşek jê rola xwe tê da nebîn an cihê xwe tê da nekibin. Ekser danaskirin biraderên me wek û beşek Kurdin, Kurdê resan wek û êzidî cihê xwe di nêv partî da û di nêv rêzê partî da vê werêgirtin ewa hecî namegî xurtayî bû. Yan dîtir danaskirin ji xelkê re û ji kongirvana xwestin û kesên hatin û ê hatin hilbijartin ekser hilmetek mezin da cihê hîviyên xelkên me ne. Em hest dikin wek û cenabê serok dayê naskirin hemî endamên vê partiyê ne lêbelê belgî pilav postên guhortin her ekî di vê rewşê da di vê demê de ceddî li karê xwe raweste.
جدیل کاری خواب سر کاری خواب سکن ام بردوام بن ام بکارن به پروژه بگین قناخ خوشی و راحتی باب نامک گلگی خورد بی یا مهم و گرنگ انه ای بردوام به چند نحسو بینوینین کردا بینوینین کردایتی و پروژه کردایتی او دوا خونه خو خراب دا بشه جبروي خلقي ماشي در راس بي خلق دل پشت راس بي در راحت بي انه اب كونجرا ميجوي پشتي اب نخوشي بسر هرم داتي تايبت سر پارتي ديمقراط كردستان دا چل نافخوي دا و چل در دورا چل در دورين ان هرمي ايگو روزانه پیلانا داتينن جبوي چماندنا پارتي جبوي چماندنا و چرستنا پارتي و ريبازي جناب سروک داناس کرن ام خوراگرن و ام بردوام بنتیدا و ام بهلن گو ملت مجی در حد به ناواروکا ناماوی ابتشتین گرنگ بون ام برخوابدن ام حسکن هر کسی که سر کار خو جدی خورتایی بسکنه و بردوام بد کار خدا جبروی جی با اب پارتیا گو ام بگرن دیروکا و یا چلو ششا و تاوگیرو چند پیلان و نخوشی و زحمتی بسر به پارتی ده هاتنه ابه پارتی هر نخوشی که هاتیه سالا پاشتر و دم نزیکتر کاریه برخودانگی مزنتر بگه با گلگ نمونه و ازمون هنت به حاله ده پشتی شورشا ایلوله شورشا گلان کمترین ساله شورش الدار دانی و بردوامی کر هر وها او نخوشی پشت راجی هاتن پا او وگو انفال کرنه جنوساید بمباباران کرنه هر وها به پارتی البرخودا و میرانی و میرخاصی و قهرمان خواه و پیجمرگین دلسوز کردایتی خوینا و ارزانید بر خاکا کردستان دادا جبروی جی گهشتن سالانو تو اکی وگو راپرین دیسانه جه خواب خورتایی گرتن تا وقت ایرو نها آوا کرنا بنگها دولت بونا کردستانه ابا هب حقیقت و تاریخ به اثبات دکش هفته و 60 سال همی داگرتیش کار و خبات و ندال و برخودانیه شهیدین هاتن دانین جبوی جبن سیبرا آلا کردستانه دا جبوی پیکانینا مافی روای گلی کرد ایرو ام پشت اصلا صمام الامان اش کردایتی را او پروژه جناب سروک دا ناس کرن بله مادم برزانیت و ربازا برزانیت موجوده پارتی موجوده کردایتی و هبه و بردوامی جد کارو خباته ده ام پشت راسنج بید ما محمد علي بين لسر يعني حمو كونغري بارتي مكسر كردات يا بدا كسي انا كسي كونغر ب ايجابي باريني باسندكن سركفتنا قالي كردا نها بري بدا كسو انا كسا لرجاء كردستان ل كونغري قالو چه سود جي كونغري ورنا ورغرتن كونغري بدا كا جالي انا كسو بدا كسا شو دوباره ام پیروز بین دادن سرکفتنا وی کنگری وقتی بیشتر اف کنگر سرکفتنا ملت کرد سرکفتنا پروژه نتویه سرکفتنا هر دلسوزه که هر چهار پارچین کردستانی دانی. بله. ما اماگو پدا کسا اماگو انا کسا کردستان سوریه جه شهنازی الدمه. ام هیز و قوت آخوا سرکفتنا بی کنگری دینن هر وها اف کنگره سرکفتنا و دده نشان کرن پروژه نتوی همی پارچین کردستانی و سرکفتی بن جبروی جی اموی هزه جید کشینن اموی هزه جستینن و امد بینن پشگیری و پسند گیج مرا ام جی حاضر بین اخوا یا کنگره انا کسین باروژه نزیک دا حاضر بین جره هاتنه کرن وی ورل دارداین باروژه نزیک دا وی ورل دارداین بگش بین کنگره ما وگو پدا کسی دروژین بیدا دم بیدا جوات وی وری کرن او جی هر وها
دوی آوایی دل سروی آوایی بگیش بین حاضر بین و جرابه کرن جبوی دامازراندنا کنگره پارتی دموکرات کردستان سوریه بله اوا ها براستی نشانه سرکفتنیه هر کردکی لکوی دریبه گشبین و شهنازی سرکتنا بی کنگره هب نجاح و پورتایی بسرکت بله اجمرا جی جهزه باشە وەکە مامۆستا بەس پرسا خۆست خازم ڕەنگێکی دی وەکە پەدەکەسە و ئەنە کەسیانی و ئامادەکاری کەران گونی چاوە سوودێژێ سەرکەوتناوی کۆنگری وەرگرن ینی چژڕێ پرۆگرامە بە چژڕێ ڕێخستنی بە چژڕێ نامێن تێدا پرۆگرامە سیاسی ڕێخستنیانی ئامادەکاری و لەژ بیرەنگی هاتنەکردن هەنگۆ کوردیان ڕۆژاوایە کورسانی حتاوەکەنها چ سوود ژێ ڕێبازە بارزانانی نەمر وەرگرتنە ژێ سیاست و ئەزممونا پەدەکی وەرگرتنە بله بێگومان هەروەها ئەم فەیدێ و سوودێ شکار و خەباتە وات بینن ژمارە دەبێ ئەزمۆنێک وەگو ئەنە کەسە با هەر زەرفێک هەر جهێک هەر پارچەکی کوردستانی زۆرۆفن خۆی مەوضوعی هەن ئێمە تشتان پێت کارن بەرنامەجی سیاسی هەروەها ئەو بەرنامەج بووی ئاوایی بەردەوامە حالێن دیترێ تەکنیکی و فەنی الگوری ظروفی ما الوی درین کردستان روج آوانه او حاضر بین سروی اساسی هاتیه کرن و او گریدای والی جانین تحضیری لجنا تحضیری یاگو کاری خوب سر خستیان ها حاضر بین خوب تمامی کرنه از باورم زود ایج ازمونا برادر و بینیتن تشتا ممکن گوری ظروف ما وگو کردستان روج آوا امکان چپ کار بینن لویدری حاضر بین سر و اساسی هاته کرن حالگی دموکراتی دنگدانه هل بجارتنه دا پیکانینا کومیتا سر همی آستا آوا کرنا لیجانا او مسئله وی بری وحره و وی بمین بهویا کنگره انا کسی با ایمه بنسبت ایمه وگو پارتی دموکرات کردستان سوریا او جی دروجه بیدا جباتن ما یه وگو یه ناوندی و ورن کرن حاضر بین و وری پیکانی سروی اساسی از باورم ام سودن مزن جه ببینن و تجربهش خورا فایده جه ببینن و ام بینن کار بینن کنگره خواه بیدا سر همی آستا آواکرنا کومیتا رنگ هل بجارتنه رنگ دنگدانه ام بکارش خورا سوده جه ببینن جبوی بربجیر و یه هل بجیر یه حاضر بین او فایده اکید ام برچاف دانن ام سر بشوپینن امی بکار مش خورا فایده جه ببین نەبوونا پێکاتە کوردێن ئیزیدی دێ سەرکردە کۆمیتە ناوەندیە پاداکێدا و سەرۆک ئەو ڕوخسەت وەرگرتن ژێ ئەندامان و بریارەکە تایبەت دەرکێ دەربارەوان یان چاوە تێشڕۆڤەکردن سەر ئاساری خستنی چێ قیمەتێک و بەهایەکی دەدێ کوردێن ئیزیدی دەستپێکێ چێ دیموکراسیەکە یانگۆ چێ گرنگێکێ به کردن زیدی لجام پارتی دخویا کرد. جناب سروک الپاش اندام کنگر توایی را رخصت ورگرت و جوارا دا ناس کرن ناب امو حاله کردستانی و بو کرد هر بشک جیوری پاشگوه کرن اوه با سروک برزانی جناب سروک خود بینه و یجی و گو بافش همی کردا و کردستان یاران جبروی که بال کشک دا بشین برادرین ما ازدی نودوی او تیدا بشدار بن چناب او بشه وری پاشگوه کرن او هر راستی و گو سروک هیجا سر بابا بتا حمیاست کنه ناب تو کس جبی کاری جبی خباته هگر کنگر آن و گو پارتی و کارین وی جیوری دور کردن آن رولا خواه ادکار و خبات دانه لیست اوه هر راستی گشبین دخل که ما توایو تایبت برادرین ما ازدی گو دیتن ین کنگر دو اندامین کنگر همی وی بریاری بین رینه بچاب کاب که خوشی و دل خوشی ناب او بشه جی بمینه به بحر باراواته دایا و تیدا شریکن واجی رولک یا خوایا مازن هیا و کردین رسنن جناب سروک گلگ بابت دادای ناس کرن کردی رسن براین ما ازدینه جبر ویجی هبونا و دوی دا پروژه نتوی دا پروژه
كرداتي وبارتي دا دي حضور أخو هبه أوها راسي جيش هنازيال رخ تباين خلقي مال كردستانيا تباي تايبت برادرين ما ازدي أوها براسي ام جهه كيف خوشيه ونامكي جلك خورتبي وقو خدي لدركتنا خلقي ما تبايران محمد علي ابراهيم سپاسات اشتكم كنتم ربي عندما في الدوريا بارتي ديمقراطية كردستان سوريا